Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditujukan kepada Imran Pasai, yaitu Imran Tarau. Apa gah mama kinan? Kablut berpeng le kablut. Videonya pembangkang, hana dengar ada nama Atta yang hana betul. Pek apa gak ma kinan? Yang kantor PA terbesar seluruh Aceh pai tu. Hah? Bak ma kah? Baik apa bedah darah pejuang lain yang naik video ni. Baik ciptakan suasana perang kainan. Umu padum kah? Padum kau umu kah? Hah? Kalau kapi rukun dengan syarat hai maju kah? Kah tong ulama kah begah rau? Ngabunyo ngabon je. Yang kalau kapi rukun dengan syarat agama le. Kedusonan rosau. Tết bakan tu kun tu yang kuikat lah bakan tu PA ko me ku tết ndu. Nyampai du on tu PA. Bunyo baju ko bagahaba ka. Ku pupa kerana sabo kuning ke tepet rawa kainan. Aram jadah. Narit ke jaga baju. Apa kibiki rotong panglimanya pangma ke. Baik pakai hai bedah orang bidi tu. Itu me wi ke. Hara kate. Kang ada apa. Itu me mati dalam jaro agok kah rang padanya yang merambat saya. Ai badai-badai pegahan. Apa pas syariat le? Dari Islam, iman, ihsan, betruk, bucuk, nyang apa fikir kai. Baik gak fikir je nangro je. Tuhan nak fikir. Untuk turi Allah nak fikir kah? Hah? Tak ada apa pakai orang. Ucut ulat makan tu, kutet mata makan tu. Aram jadah. Baik kami nan pidi ya bu. Person dengan tahu kejadian. Tidak. Ngenyan mentang apa depan. Baik apa me PD yang mendum PKI. PD yang poh PKI. Aram jadah. Lagi yang pejuang. Juga pamareh ni.